Siyabonga bazalwane ku-praise team nakumphathi kuhlelo nebufakazi namakwaya neminikelo nekhona uNkulunkulu akanibusise bazalwane. Haleluya. Nekhona bazalwane. Siyabonga. Usimosile ke umkhuhlane ngoba namhla ngabe sinesikhulumi lesinye kepha ke sevele sikhona nalesinye khulumi lahladi khona nje linenge. Haleluya. Siyakuthata futhi siyanxusa kubazalwane ukuthi asiyene emkhosini we-Good Friday. Nalongazange sekaye siyam-invite, siyamkhuthata ukuthi atende abe khona. Tabe kumnanzi lapha endazi emcozini. Phekiwe sitereka. Haleluya. Dikhulumi tethu bazivetele lapha. Manje sibathi susile. Kepha sikubonile kule poster. Dinenge futhi kulaba ngekho la kule poster. So asambeni siyouva ke ukuthi lasithi lesicubulo one purpose, different roles. Khulunywa ngani? Haleluya. Nawo to uyawadi ukuthi siyaphi sendani lokwehlukana kwethu. Then siyamethemba uNkulunkulu bani. Kude lambitele ukuthi ato bayi duplicate yalomunye. Bathi kulo nalo unenkonzo yakhe lambekele yona. Siteke ngalenye ilanga la. Wente isiqiniseko ukuthi uyawuqedza umsebenzi ungakawushilo umhlaba. Haleluya. Umsebenzi wenda njani bazalwane? Angifuna ukudiscussa le topic. Ngiyayibona le theme. But nje make sure wenda wakho umsebenzi. Wenda wabani umsebenzi bazalwane? Wakho. Ngoba wenda walomunye wakho ukude lokwente lapho. So lokho uNkulunkulu akubeka enhlitweni yakho wende. Kona kuhawukela kuba khona nekufisa kwasi nami ngabe ngendalami uyalwento wangibani. Anje uNkulunkulu uBhayibheli lithi mwalo engcwele usabela ngekuthanza kwakhe. So lokho lakabelwe kona uNkulunkulu wende. Haleluya. Ngicela ke sifunze live lenkosi lamhla. Matthew chapter number 21. Matthew number 21. Liverse linye nje bazalwane, uverse number 9. Matthew chapter number 21. Jerusalem, Jerusalem, lift up your voice and sing. Hosanna, 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 Hosanna to the King. Jerusalem, 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 lift up your voice, lift up your voice and sing. Hosanna, Hosanna.
Ngelinye ilanga sesike sihlabele sonke. Ngiyafisa nje bengiyakhona ngabe ngiyababamba abantu nomlomo sihlabele nje. Ikakhulu nasithi hosana to the highest. Kungabi kuhlabela nawe kube ngumthandazo wakho. Lothi hosana to the highest. Because akusinje ingoma livesi leli kukhala kuNkulunkulu. Hosana in the highest. Alibonga igama lenkosi. Sine sakhula bekule ngoma beyihlatshelelwa. Size singakwadala ukuthi kuthiwani ngoba sathi. Bese sithi That's like figure about the vows cities, tam religion, such a low religion. But message should about the tom, my vows, but see Lavanda Bashas. But religion is where again. At least call a look sheet. So no mungo mamaya, take a call a look show on the yella. Naming a face, I would say. Says against Shabelle and yella. But as funze live course bazalwane. Matthew 21 verse 9. Leticumbi letatihamba imbi kwakhe. Letatimlandzela tatimemeta tithi. Hosana kuye indvodzana yaDavide. Ubusisiwe lotakwe egameni leNkosi. Hosana lesetulu kakhulu. Hallelujah. That meant that it's Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Lamhla sikulelanga labaningi bathi iPalm Sunday. Balithathela ke kule sahluko lesi. Matthew 21 ngesikhathi Jesu angena eJerusalem. Lathi kunamagama lakhulunywa nguJesu nakaqhamuka lapha etulweni zabeni. Nkosi Jerusalem ilapha phasi. Wathi Jerusalem, Jerusalem. Yawuze benginini ngifisa kunifukamela. Cela kwecama bomla lamanye. Njengesikhukhukade sifukamela emanjwele aso. Ngiyakuthanza lokho ukuthi labantu bale Jerusalem wasinaka efika base bathi Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Kwangathi bamvile Jesu nakamemeta lapha entsabeni. Kuyawuze bekunini ngifisa kunifukamela.
Hallelujah. Sichubeka naleli viki bathi i-Passion Week. Laba bhala kona batadishe kahle iBhayibheli bathi kwaqala ngaleli langa leli luhambo laJesu bekuya eJerusalem. Kanti sobatshelile ukuthi indvodzana yemuntu awubethelwa ngokuthi ilekelwe etandleni tetoni itibulale. So uqala lelo hambo uyahamba ke uya eJerusalem kuyawufezeka lokho. Eneli iBhayibheli lithi angakafika eJerusalem wathuma abafundi bakhe kunembongolo lencane ngilandzele yona. Bahamba bayilandza babuya naye wagibela wangena eJerusalem agibele yona. Ngicela singayi kuloko why idonki. Now nasangena eJerusalem agibelele mbongolo lesiquku letanaso sebafunzi bese lesiqumbi sebantu baseJerusalem bangatsatshelwa ngibani ukuthi so uyeta enake fika lapha mhlangabeta khona kuthiwa bakhumula timphahla labanye balandza emasundu labanye bawendlala phasi. Old Testament you start understand ukuthi emasundu abesetshenziswa more especially incwadi Leviticus uhonorisha kufika kwenkosi. Jesu nake fika khona bamendlalela amasundu uhambe etukwawo sebaqala ke bayamemeta ke bakhala bathi Hosanna to the son of David. Hallelujah. Lenzaba ya son of David ibahluphile baka Israel noma Juda ngoba bebangakwemukeli ukuthi David is the promised son of David. Bangakumukeli lokho. Lathi uNkulunkulu ngaIsaiah umbuso uyaba semahlombe akhe. So bebambita ngendvodzana yaJoseph. Bambita ngendvodzana yembati. Bambita ngemfana longakatalwa kahle but on this particular day iBhayibheli lithi baqala ngalelo langa ukuthi he is indeed the son of David. The one basolo bamgadzile nguye lo. Enibangaqini ngekusho lokho. Kuthi nguye indvodzana kaDavid le. Base bathi obosisiwe ozayo egameni lenkosi akasethe egameni laJoseph nabo Maria. Now uta egameni labani manje lenkosi. Bathi ke Hosanna in the highest. Ngamagama Hosanna kulohlonishwa ngemazulu. Hallelujah. Bamemeta ke bayakhala ke bathi Hosanna to the son of David. Leli gama lelithi Hosanna lababhala ko bathi Lord save us. Sende njani manje sisinzise. Lokumemeta lokhu kusinziswa lokuphuthumako. Sinzise nyalo. Uma ngene eJerusalem sebashintshe eqabanga nekwenda bathi besona sikhuluma konke sikwenda konke but namhla sinesikhalo kuwe Lord save us and save us now. Ngasibabona sifika phuthuma. Ngasibahlabelele umhlabeleli. Phuthuma ngubele bakho. Iradio sound noma ngimlonga kade. Okay. Now uma ke Jesu angena sebamemeta ke abamemeta nje kuphela bakumemeta basesimeni desperate. Sekuthi akuhambi kahle. Akuhambi kahle kumaJuda, akuhambi kahle eJerusalem, akuhambi kahle emhlabeni. Sidinga umuntu lo tawusenda njani manje? Lo tawusisinzisa. Bathi ke uJesu sisinzise ngokuphuthuma. Hallelujah. Ngicela lamhla sithandaze kanye kanye. Lo mthandazo lothi Nkosi sisinzise. Na uthanza ukukhulumele wena uthi Nkosi ngente njani manje? Ngisinzise. Lo Hosanna usho lokho. Nkosi ngisinzise. Nkosi sente njani manje? Bakhala umuntu lo right. Lo nemandla ekusinzisa. Okwamvana kaZakewu. Phela indvodzana yemuntu ite kufuna nekwenda njani manje? Nekusinzisa. Hallelujah. Now, uma sithandaza uyesanga sisinzise, kungoba unemandla vele ekusisinzisa. Lamagama bawathathelele emuva kuPsalm 118. Nawufunza verse 20 number 5. Kunamagama lapho lathi awusimakathe sisinzise, siyakuncenga, awu Nkosi siphumelelise.
Nkosi sente njani manje sisinzise. Bese kade sathandazani nawe namhla. Unalomthandazo enhlitweni yakho. Uthi Nkosi ngisinzise. Ngiyathi lo muntu awuthi mina ngitetono. Sengathi ivuma Jesu wangisinzisa ngisinzisiwe. But kunenkulunkulu ofuna lesingafisa asisinzise kuko. Bonke into kwaba kukhala kwenhlito yakho sisabuka ku celebrate akufanele uvuka kwakhe. Uthi Nkosi ngende njani manje ngisinzise. Ngoba Jesu nakefika athi uma wenkosi kuphezulu kwami ungigqobile kuba ngishumayela endzaba letinanzi bekumemetele inkhululeko kulabanjani manje laba boshiwe nalabacinzetelekile. Nawe wine way ada ungeneka ukhola la uthi uboshwe khona ucinzeleteke khona enuyamdzinga uNkulunkulu ende njani bathandekayo akusinzise. Bonke into washo lamuntu athi Hosana in the highest. Ngisinzise wena uhlonishwa yini manje ngamaZulu. Sinzise. Sinzise. Nawe ubuka lokho lothi vasi comfortable kuko. Then ukhale uNkulunkulu. Uthi Nkosi ngisinzise. Hallelujah. Bakhala kumuntu onjani bathandekayo lonemandla ekusinzisa. Number 1. Unemandla ekusinzisa umuntu etonweni takhe. Nemandla. uNkulunkulu lo Jesu labamemeta la unemandla ekusinzisa umuntu ukubathandekayo etonweni. Nakunenva umuntu lengishito la malanga laphile ngasi lonke kukhona ukuthi sinzisa kiyo sono. Sono sibamba umuntu simbambe semgqilade simeyise. Azame ukusiyekela, azame ukuhlukana naso, but into lenemandla, umuntu onemandla ekukhula umuntu esonweni nguJesu. Enwaqitha ingadi yakhe ukuze akhone ukusinzisa etonweni. Hallelujah. Nawe kungakhala lamuntu singakabuthandazi. Kunesono Nkosi lesilehlulako, save me. Hallelujah. Phela khona ukholwa but kube nendlela kweyisako. Ubona lena ke ngenda njani lena? Yangeyisa. Yangeyisa. Noma ngazama ngiphile ngikwente kahle konke but nasifika la no lokhu kungishaya phansi. Bonke abantu bathandaza namhla kayisikanye kanye uthi Nkosi ngisinzise kunaku yangihlula. Yangehlula. Ngibekuselelanyela ngathi khona umfundisi bekuthiwa yena bekabhema manje. Ashumayela but ena njani manje? Abhema. Kamehlula. But kuyendeka ukuba umzalwane ukholwe, ukhonde uNkulunkulu, but kube nesono losina ufika khona nawe ufuka udosa umoya. Beke phasi bese uthi Inkosi eyawubona. Asiphona vuvu bese bathi angikholwa la ngisho njalo ngikhuluma sibini baba. Bese bathi ukholwa kwami kuwiki. Kanti liqinisa le. Ukubona ubone bathi nasifika la no nje uyemana vele nje lokuthi ube ligovu yakwehlula vele uyemana ulingisela abantu bakatheni lo myamkhulu namlekeke ngimusho utsobe kapheka inyama elizinyane lakhe athi angeve umuntu athi ekhaya kanti obhojwana wakhe umkhungela intsambo angeve umuntu athi ekhaya yenyuka libhojwana lakhe ehlala lapha naye so ulandvula indlala. Sawa manje usikhanza silambile manje omisile manje ikhotha umlomo kanti kuyaphusha lapho ukhohlwe ukuthi inyama yevakala ngeliphunga. Phekwe mazana impilo nangu kuyasho lapha nelidiri futhi lisetiku khona bekuphekwe lapha bathi nayo ulandvula ini manje ulandvula indlala bona lo muntu unenkinga yekwemana uyemana. Ukule phela bengumzalwane emdluli ukwenza ukuthi wehlulwa nje ngemanga unemanga. Ngibala letilula mina ngifuna ukuyeliqonote abantu wona manje abantu bese bakubuka kabi ngetonto yabo yabona. Manje ukule bengumzalwane ukwenza ukuthi utsinga uNkulunkulu akusinzise ukuthi awukhoni kwamba lwimi unemanga. Noma wathi ukuthi manje letfule nakhe uyakhuluma. You need Lord Jesus to save you. Senkosi ngisinzise manje yathi mina egama nginemanga mina nginemanga uhamba uhlabela wedwana uthi nginani manje nginemanga Lord save me from lies. Nesono nje semanga mina ngiyathathi futhi mina nginemanga. Angikhulumi ngalabo abakholwa nabasesonweni angikhulumi ngele lapho kwekuvalwe ngetshaka isihlahla lapho.
phela khona abantu abakholelwa basesondweni nakaphuma lapha egedeni kholwa kusele uyakubona mzwana buyi anganova 3 weeks onke lo 3 weeks akakholwa uyophenduka mzwana ngena udzinga uNkulunkulu wamsinzisa la ngaphandle ledele uhlata hlaba abantu bangaze babutha ngangabutwa ngilomunye ngeva buhlungu ngithi ngikhuluma ngalo wathi manje uyakholwa loyo wathi mina uyakholwa wathi ngilothi awumati madlwa ngamahloni ngempela ngiproud ngemzalwane hayi nini ngadlwa amahloni akuthi uyakholwa loyo uthi ngakukela uthosana inde hayi save me Lord vele mina ngikholwa esondweni lapho ngize ngikhala intimba ethi haleluya haleluya hala ngiphume ekhaya ngithi ana Jesu awubona nayo vele nje sibantu unemandla ukusinisa etonweni number 2 unemandla ukusinisa ekufeni haleluya nemandla ukusinisa kubathandekayo ekufeni ngoJohn 3:16 athi uNkulunkulu walithanda izwe engakwazi wanikela indvodana yakhe ukuze lokholwa ngangabhubhi nemandla ukusinisa ekufeni nambo uTalazaro takutshela athi uyasinzisana ekufeni ke lo kophule nje ubone ukuthi uyathi nesenyavaya la but uNkulunkulu awene njani manje abafunzi baJesu iBhayibheli lithi bake bagibela umkhumbi bewela bangeshe kwelwandle iBhayibheli nabasikhathi lelwandle kwavuka siphepho lesingayimuva emanda angena esikebheni lithiwa baze bathi bona ukuthi sebayafa basuka ngamatibane baya kuJesu bathi nkulu Jesu awunaki siyafa na wavuka Jesu abasinzisa kuphi manje ekufeni unemandla ukusinza ekufeni haleluya uthi ngakumkela ukuthi ngo Lord save me ngiyafa ngiyafa unemandla ukusinza ekufeni number 3 unemandla ukusinzisa kule live lelibi lelive lesiphila kulo njani bazalwane nafunza Colossians chapter number 1 verse number 13 unemandla ekusinzisisa kubathandekayo kule live leli libi le live leli leli lesiphila kilo leli ngoje Jesu asesingali Paul asesingalingisi lelive ngoba lelive libi nemikhiba lemibi lento letimpi lidzinga uNkulunkulu asinze kule live lenjani bathandekayo lelibi kube lelive lelihle ngabe sikhululeka sihambe ngekukhululeka but sihamba sesaba wakhanza amaphoyisa lamgwaqweni nawe uyakhululeka nje uma ufasela ibhandi so the way is safe unamaphoyisa la kuthi lokulimata ngoba lelive lelibi live lelaba khuluma ngalo lapha kuNumbers chapter number 13 na 14 kuthiwa live lelidla abantu leli awuphili lamhla ngoba uhlakaniphile but uNkulunkulu ukusinzisile kule live lelibi liyasonzana leli liyasonzana lamhlabeni kuyasonzana la basibita ngathi nyamatana basinayo nyamatana lelive leli liyabulalana uhamba ephathini bakufakele shevu ufe but uNkulunkulu unemandla ekusinisa kule live lelibi leli number 4 uNkulunkulu unemandla futhi ekusisinzisa etingani kwenti yenyama letula nemphefumulo yethu usho njalo baseGalatia number 5 uyathi ukuthi kunengani kwenyama lengadlali lebulala nako when ngani kwenti yenyama dine ngasho the other time the last time ngathi ingqondo yethu ngathi ngani kwenyama nje sex kanti tingani kwenti yenyama dinengi nepride nje ngani kwenyama uve nje ungathi ngishumayela ngoba khona longithinza lamahlobo asina no pastor go deeper ngani koyani manje leyo manje yenyama dinengi ngani kwenti yenyama wenda into bangakubongi awujabuli sobabuka kabi bathulile nje babona ukuthi lendaba bathi bantu ababongi so uyahlola sokuthi lo ngibita kathi wathi manje siyabonga ngani koyani manje le yenyama ngani kwenyama nje lokungishumayela lapha ukhona lokho kwathi ngangimi hayi nini ngani koyani manje le khona ngani abantu ngoba iBhayibheli lithi ungayifisi indlu yamakhelwane uNkulunkulu unemandla ekusisinzisa nasathi ngani kwenti yenyama uthi ke Paul tilwa nemiphefumulo yethu asambeni phela sibele kubase Roma chapter number 7 nawufunza lebo verse number 24-25 lesifundze ke ephelile uthi kunekulwa la inyama ithi le umoya uthini manje uzothi Paul angikhoni kwendalele ngikuthandzako
but uNkulunkulu unemandla ukusindzisa nasenkhanikweni yenyama. Haleluya. Uthi lo mnye umfundisi wathi uyangena lapha wakhanza abantu bagwele basegqwakalala. Wevinyama yakhe ithi awutati ukuthi ungubani. Awutati ukuthi ungubani. Ase ume utilungise. Thatha isigaba sakho. Bonke labasegqwakala bete kuwe. Uthi wasiyakhumbula ukuthi hayi khona akusasimi lo. Sekuthethela omunye umoya wasiyajika. Sha reverse wathi Nkosi ngelekelele nyathela na indvo lesivuka. Manje kuyenyama. Yoma ke khali ukuphambene namoya. But uNkulunkulu emandla ukusisindzisa nasitawumeta kuye sithi Hosana in the highest. Ngibonga igama la Jesu. Yathi ngakumcela uNkulunkulu akusindzise. Sindzisa. Unemandla ukusindzisa ngisho esifeni lesihlupha umphefumulo wakho. Okamfakani Paul nakabhala. Umbhalo maHebheru nakabhala. Athi ngemivimba yakho esinjani banjalwane. And you will be surprised ukuthi leli verse lithi ngemivimba yakhe saphiliswa. Unemandla ekusisindzisa ngisho tifente emitimba yethu. Kuze kufikela ngalethu kule kuhamba emhlabeni ngoba phela ngeke siphile kuzibe phakathi bathandekayo. Lokho ngeke sikuphike. But tikhona tifo lekwanti sihlupha impilo yakho yonke awunakuthula uwaste imali uyelena nalena but lo Jesu lesimkhonjako na umemeta kuye unemandla ekusisindzisa nasetifeni. Haleluya. Okwamvalo mako na iBhayibheli lithi wahlushwa sifo 12 years. How many years bathandekayo? 12. Wazama konke langakuzama. But bese sithi iBhayibheli sekavile ngaJesu. Wahamba waya kuJesu. Wefika wathi umphethu waJesu. Kopha kwanqamuka nini bathandekayo? Abengakahlandaza athi Hosana in the highest. Ngoba unemandla ekusisindzisa nakuphi bathandekayo nasetifeni. SekuJesu nje akasiphilisa indlela efana nayo. Nawufunda John chapter number 5 la ngaphosisi. Thola indvodza lebelapha iqhibini laseSilowami. Beyivamise ukuthi utabathole manje bangene labaphile but kulo Jesu wethu ngendlela ehlukile ngoba ufuna umvumele Jesu asebenze ngendlela yakhe kuwe 38 years indvodza ayigula ukugula kusimdlalo bazalwane babona into lebhlungu ukugula ungaphili phela liviki kuphela inyanga kuphela umnyaka izibe ngi38 izibe ngi12 awugula awuqabanga usuke usewina nelithemba selilahle uziyoze ngiphile ngiyake ngiphile la vele ubona kufa kujudani but lo Jesu esimkhonda kunemandla wena njani manje ekusisindzisa nasesimeni sekugula uhluku ugula ungadivha na uphilile bese usona ngikuzimalanga mina ukugula kufofobeta ligagu fofobeta libuye phasi la nalongazange sekawufuna umthandazo umvasi nami ngithandazela utengela nje sokupholile kugula ngofuna umcela uNkulunkulu umbonge nangempilo lakupheka nathi Nkosi ngiyabonga namhlanje ngiyakhona kusuma ngivuke ngihambe ngendlela kwanaloko ngoba akugula ngefika ugcina ngekufisa nangekhawukela uzobantu la ngaphandle bathi diesel ulele esibhedlela ungakhona ukuvuka behla benyuka la ngaphandle bamemeta bathi ngisaye town ngiyabuya ngokuphathelana ungakhona ukusabela ukuthi ungiphathele ama discipline ukuphethe ekugula ukugula kunjenge hlupheke kubebethe lutho thuwethu indlela emhlabeni lengithambise embili mina ethi buhlungu longakhona ukukhulula kimi uhlungu kweswela ubebethe ngisho sheleni ungathi sitawuphuma lapho uyodla ini na unemali yebhasi usuka la uyowehla emantabeni unemali ekusuka la emantabeni nayiphuma ikhumbi lapha edrobheni bantu bakhakha imiphako ngala nangala wena ukhotha umlomo nalembila wathi uyodlani ngoba unalutho hlungu ukuswela ngeva umuntu akhuluma seva uthi ngena njani njani bese uthi hayi na ubani bayasidina manje kubuhlungu ukuswela unemandla kwena njani bathandekayo ekusisindzisa saqala leli viki leli ngifuna sithandaze nawe namhla angikwathi ufuna kusindzise kuphi mhlawumbe kunento leqinzetelayo awukhoni na ukusuma nje uvuke wena ethi ukhululekile njalo na ukhululeke na usufuna kwenda lutho kunelivile elincane lelikhulumayo liqinzetele kunebantu na uthasukuma ufuna kwenda lutho baqinzetele uthi ukukhululeka lokwanele likusumfana lohlala emtini
bahlala emtini mina ngahlala kamalume mina bakangiphatha kahle malume but nayifika i-shining star lapha ngesheya iqhamuka sesigijima labomzala mina ngigijimele emuva nangimalume nalabathi maye nangibabe bakuphi bona basembili bafike bathathe kodwa kamina ngibuye sengathi sayini imgera naye ngibuye ngifuna umntwana amahlala emtini umntwana amahlala emtini mangihluphekele naye la sekufuna ukuthi bona baqathe amabhloko lamafishane lamasha ubona uthiwa sale nimnikanani hlumle simo lezo wathatha imali yakho abumambunika nje hawu yathi andi usolula ngamthuma thatha naku andiyohlala nako andi futhi nokusengena ngizobe ngadeli kidona andi futhi lamdlulu uyagula ngimboso umnika lo mfana wakho uthi akawuhlala naye ugatsha lesigulane lesi ubheke ethi enze kusasa nakefika lekhakha okwenza akhanze makethe alagula imbuzo into yokuqala lento awubuya la ithi kanti into engabonani ngu-anti ngumaketala samsoqasha utshela le ndvodza uyaqala uthi uzonda maketala umaka wakho lona umakotela uzonda maka kamthanzi make umakele nomfana abantu ukuthi bengiphethwa ngi-anti yonke le minyaka lamhla nginasana namaketala ngeke ngikhona miyadzi ngaphumula hamba ubeka abantu abakho emdini hayi ukuthi asingasitani but sibuke simo ukuthi siyamlungela yini lo ngiyakhuluma nje phela bathi ngiyahlanya kumele nibekele kuqinzitelako longakhona ukuthi nawe ukhululeke kwentatintfo uthi ngakuthandaza uqale uNkulunkulu Jesu ngelekelele kunemqinzeteli kwakhala omnye make kuLuka number 18 wahamba waqala amahlulelo wathi kunemuntu ongihluphako le ngivele unemandla ukusisinzisa nanguleto dimo unemandla uNkulunkulu alibonga igama lenkosi singathandaza sithi hosana inde hayi nawe kusimo sakho losibona ukuthi uyathi la ngitsinga uNkulunkulu la angisinzise ngalobunjani manje ngalophuthumako kwakhala Israel sakahlupheka over 400 years ngoba ungasho uNkulunkulu ukuthi sengidayele iminyaka seminenge no uNkulunkulu unelanga lathi nginamuhla ahambele impilo yakho shintshe yonke into na Israel ngathi ngamqabanga eGibhithe sekahlabelela phethe mahabu aphethe konke la ngakuphatha atsaze sakhululeka namuhla ukhona namuhla uNkulunkulu kubantu bayawukhala bathene njani manje sisinzise nemandla ukusinzisa bakwasinza abafana labathathu iBhayibheli lithi babafake emlilweni lohumako loshisako badwa abathandaza nabangena lapha ekhathi bathi ngine bakhuluma nje bathi lo uNkulunkulu ezimkhonda unemandla ukusinzisa nakangakakwenti uyawusala wathi wangena bangena emlilweni bafana iBhayibheli lithi wabonakala phakathi kubasinzisa ngoba unemandla ukusinzisa sesimngeda Daniel basta bamjikane phasi angathi ngabahlola ensamthini mabhubezi bavala baflathela bahamba babuyela emakhaya bathi kuphelile kaDaniel bangathi ukuthi ukhala kumuntu lonemandla ekusinzisa enwaphuthuma uNkulunkulu ngesikhathi bamphosa Daniel le phasi le wangabi nandzaba na Daniel waqonza mabhubezi wavala indomo mabhubezi unemandla ukusinzisa alibonga igama lenkosi uyathi manje ngithandako lefakwaza inkosi lenzaba yaDaniel nawufuza sahloko 6 verse number 27 iBhayibheli lithi yathi inkosi seyibonile lokho yaseyithi lo uNkulunkulu waboDaniel uyalamlelana abuye asinzise haleluya ukusinzisa uNkulunkulu lapho ungaboni khona ukuthi bayaphuma ngoJesu athi de wotani kimi nonke lenikhathela lensindva wontanika yini manje kuphumula in verse number 29 wakhona uthi ngiyawunika kuphumula kwemphefumulo yenu akuva kubuhlungu cela kugcina ngako lo kwesindva emphefumulweni kwesindva ukubathandekayo uyamdzinga uNkulunkulu akusinzisa ngeke bangunderstand these youngsters ngoba basengakakubona bathi laba bayakuva ngikhuluma ngayo kubuhlungu kwesindva ukubazalwane ngiko Jesu athi uthi wakhulula baboshwe emphefumulweni ngiko athi ngiyanika kuphumula kwani manje kwemphefumulo nakwasindva umphefumulo uaffecteka yonke into le ndawo yonke kuba ngathi uyahlanya ngoba nama decisions lo wendako are questionable sometimes wesindwa kuphi manje awathi nana kufanele ungene
khona naye fanele ungangeni khona. Inkinga isemphefumulweni. Uluza lusito lapho fanele uthole khona ngekuthi unenkinga emphefumulweni. Ne self esteem iyalahleka. Na uhamba abantu ngathi uhamba ndunu. Ungathi bonke abantu babuka wena lona ke. Nawona uhamba ngathi uyagqumukela. Abantu bazoma unani lo. Kanti inkinga ayikuphi manje? Besinda. But unemandla ukusinsela siphefumulweni. Uyathi ufail i-exam ungafanele uyifail. Ufail i-interview uqualifya. Ngoba na ufika lapha bakubuta kwekuthi kanjani inkosi eMswati yabekwa lesigakhe mhla kabani esihlalweni. Uthi yabekwa mhla ubithi date ebhekene. Wehlule nje kwathi ukuthi noma so celebrate right date oyikhohliwe. Hayi ukuthi uyikhohliwe wesindwa kuphi manje? Sizwe emphefumulweni. Baba ngakuthi birthday of date yakho ubithi ama kwakho. Umphefumulo unjani manje? Yasinda. Na uma ukuthi ngathi tjata kwela tihle ngathi athonga ukugcwetshana tihle leti. Antsengi nini? Ka table charm. Tikudulele. Ngoba uyasindwa emphefumulweni ungethembi nanothi dakho. Bathi bayakunika tikwe thiphahla ke la. Ubathi hawu, satifile kwenda njani? Uthi yodwa singadibamba. Bathi ngcesi bangasho ukuthi sizakunika letinye ngoba phela bezothethe. Wesindwa kuphi manje? Sizwe emphefumulweni. Ungathi ngisho amagama abantu abakho. Kukodwa lokuthi kweguga uthi noma ubita thathu noma ubita meluleka usagcina uthi yenine. Kukodwa lo. Bathi ugcina ungathi lo mfana akho lotenga yela ka scholarship. Bathi khuluma manje utenga bani la ka scholarship ngibani igama lemfana akho ubite lo saqedza lekufundza. Uma wesindwa kuphi manje? Titekile. But lo uNkulunkulu lo unemandla ukusinzisa nalapho. Unemandla. Zawathi abaphela. Ungathi nothi lesigaki lamuhla. Uyathi lesemphefumulweni akadidi. Lesi isikhathi uyaqhamuka ukhanze thukatani. Kwanza khuluma yedwana. Kunenkinga kuphi manje? Bese ngeke sathandazana nawe nami lothi Nkosi save me. Nsinzise. Alibonge igama lenkosi. Naloku nesiqethi bathandekayo. Kunenkinto la sithi kaNkulunkulu asingenelele khona. Asisinzise. Bathi kena kangena Jesu lapha bamemeda bathi Hosana in the to the son of David. Ba recognize na ngilone mandla ekusisinzisa. Nalamuhla unemandla ukusinzisa. Unemandla. Nawe ngakusinzisa. Kuloko lobhekene nakho. Cela uNkulunkulu, Nkosi ngiyakholwa unemandla ekungisinzisa. Ngiyacela sime ngetinyawo. Ngicela uNkulunkulu. Bese uNkulunkulu ufuna ube genuine. Ulungise imphumbuthe. You know imphumbuthe ayisho ukuthi ngifuna kufana nalabanye. No. Ayisho ukuthi uyathi. Wasina ngathi Jesu ufuna ngikwendeleni. Yathi imphumbuthe kube ngibone. uNkulunkulu wayinika uthende njani bathandekayo ibone. Ngiyafisa sithandaze namhla. Nawe uthi thandazele. Unenhlanhla nakude la ufuna uNkulunkulu akusinzise khona. Praise God. Mbonge. But nakukhona ngiyacela nawe usho umthandazo lamhla. Uthi Nkosi ngimi lo. Ngicela ungisinzise la. Nkosi ngicela ungisinzise ngekuphuthuma. uNkulunkulu unemandla ekukusinzisa. Noma ngabe yini. Unemandla ekukusinzisa. Thulula inhliziyo yakho kuye. Umtshele ukubhekene nako. Uthi Nkosi ngimi lo. Save me. Baba lengcwele siphambi kwakho. Ngegama lika Jesu Kristu siyazinikela kuwe wena lohlede kanti emlweni isandleni sakho sebukhosi lesimile kube phakathi lesingeke side siguquke lesingeke futhi sitanyatanyiswe livi lakho Nkosi lisho njalo lathi nguwe idolo nguwe namuhla nguwe naphakathi sidakuweke Nkosi ngesibinzi babe wethu lo ingcwele letinhliziyo tethu nemphefumulo yethu nemoya yethu silibandla lakho Nkosi livi lakho lisithe ubuka etinhlitweni tethu ufunze lokho lokusethi inhlitweni tethu
uNkulunkulu wethu lonemandla onke, amunye ngamunye wethu lokhona la sathulela inhlitiyo yakhe kuwe, aqela ukuthi umsinzise. Nathi Nkosi silingisa lohlabelelako, sithi phuthuma Nkosi ngebubele bakho, umsinzise, umkhulule, umephule kuloko Nkosi lokuqinzetela umoya wakhe, lokukhathatha impilo yakhe, lakuvako emtimbeni, nalako lokumesinzako, naloko lokugibe kuye ngegama lika Jesu Kristu. Akathi vele akhululekile kusukela namuhla egameni lika Jesu Kristu. Lokho lokungamniki ukuthula, lokho lokungamniki injabulo, lokho lokuqedza injabulo empilweni yakhe, lokuqedza iqulu emoyeni wakhe, namuhla msinzise, umephule kuko. uNkulunkulu wethu longcwele, uthi evini lakho Nkosi ude ukuthi sibe nekuphila, sibe nako kuqiqime. uNkulunkulu wethu longcwele, kepha lakunetinto Nkosi letikhathatha impilo tethu, impilo yethu Nkosi ayibi sezingeni njengoba silibhekile, naloko besikufisa besikufuna. Hambela ngamunye wethu Nkosi, funze inhlitiyo yakhe, funze isimo sakhe. uNkulunkulu wethu longcwele, bese namuhla uyamhambela nembalo, uyamkhulula, uyamsinzisa, uyamephula, naye abe nengoma yokuhlabelela, adumise igama lakho, naye Nkosi abe nebufakazi. Yenze njalo Nkosi nakimi. uNkulunkulu wethu longcwele, lelo yahlatshela u-Elizabeth emva kweminyaka ahlupheka, athandaza, akhala kuwe, siyamuva sikahlabelela, athende njalo iNkosi nakimi, yasusa lihlazo lami. Yelekelela Nkosi ngamunye wethu lothulela umoya wakhe kuwe la egameni lika Jesu Kristu. Siyathi Nkosi singatama kufihlelana, but ngeke sifihle kuwe. Singatama kutentisa, ngeke sitentise phambi kwakho. Wena ubona ekujuleni, ubona emakhaya, ubona emisebenzini yethu, ubona emabhizinisini ethu, ubona etikolweni tethu, ubona abomakhelwane bethu, babe wethu longcwele. Lokho lokusikhathathako, lokho lokusihluphako, unemandla ekusisinzisa kuko. Babe wethu lonemandla onke, sambeleke uNkulunkulu nakulesi sikhathi, nakuleli langa leli, sisakhumbula uNkulunkulu wethu lonemandla onke, kufanele kuvuka kwakho kuleli viki, nembala wafela thine, wafela kuhlupheka kwethu. uNkulunkulu wethu longcwele, ukuze usikhulule babe wethu longcwele tonke tinto letihlupha imoya yethu. Busa ngamunye wethu Nkosi, buse lomncane, buse lomdzala. uNkulunkulu wethu longcwele, buse lokhona la, buse longekho lesiphila naye emakhaya, naye Nkosi mhambele ngenca yemthandazo losuwenda namhla kulendzawo egameni lika Jesu Kristu. Sisho njalo Nkosi nathi lamhla, sithi wena ohlonishwa amazulu sisinzise, wena ohlonishwa amazulu sikhulule, wena ohlonishwa amazulu sihambele, wena ohlonishwa ngamazulu buka ngakithi, wena ohlonishwa ngamazulu sendele umusa, philisa imitimba yethu ngegama lika Jesu. Babe wethu lonemandla onke, siyamukela Nkosi ukusebenza kwakho nokubonakalisa kwakho etimpilweni tethu ngegama lika Jesu Kristu. Shintsha ingoma yethu Nkosi, shintsha simo sethu, shintsha kwenda kwethu, shintsha kuqabanga kwethu. Nathi Nkosi sithi vele uNkulunkulu wethu lonemandla onke, sihlele esandleni lesinemandla ukusisinzisa nekusikhulula. Kusalibandla lakho ngamunye wethu, sisaphuma la. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi usigcine, usivikele. Lona nemthandazo enhlitweni yakhe, uNkulunkulu wethu longcwele umhambele. Lona nesifiso enhlitweni yakhe, uNkulunkulu wethu umhambele. Lona oshiye ekhaya kunesimo lesingamthokotisi, nakefika ekhaya Nkosi awabone amandla akho. uNkulunkulu wethu longcwele, emlasisimo emsebentini lesimkhathathako, nakhona Nkosi akawabone amandla akho. Nakanesimo Nkosi ibhizinisi lakhe, babe wethu longcwele, akawabone kusinzisa kwakho, akawabone amandla akho. Akube liviki Nkosi leli lesiyawuhlabelela ngalo, lihubo lethokoto kuwe. Akube umnyaka la siyawubona khona amandla akho egameni lika Jesu Kristu. Udumo lonke Nkosi busela kuwe, busela ngamunye wethu, sisehlukana usigcine base isandla sakho lesinemandla egameni la Jesu Kristu Nkosi yethu. Haleluya. Siyabonga bazalwane, Nkosi siphe iviki lelihle, sisawubonana emqozini.